I did D for you. Why are they? One here and then some of your back cannot be a mamma crying. What do you be? A crown with the main fashion and I be a man in Yanson. What's the member about what I say? What do you about what I bay? I property so who need to me also. Say no. What family hotel? I what family hotel and make a one register. A time of time. Mimakata. Family hotel. I brought you a room. Yankoyani. Oh, the name Sabram Pama, quiet to me rest studio. I know the only producer. I don't mean Cassa. Or what it to me? I read to me or so minute to me. Or you to me. Or your police as better. Could be in paper. The papa could be in Wayams. I order in court. Quara, what is saying? Why if I can't understand if it is also here. A radia don't boko. Matiam. Fine. Why didn't Indian tell me? I'm not power. What? So I show you one. That's a meaning. I don't remember. Mammy, Mammy Chim. Now, before 2 minutes, room and shout at the dress on the demo, the sound of my you. Mammy, some Yaquan Bekino. Mammy, the old near. Obama or catch him and more henny. And I'm saying there be that. What to training? Me boy in the pet. What that piano crab gumiso? I said, I will baby, I could diaconano. Money. And I met say, I was say, Ukodia, Obama Bema be Abocola, no swap. Only a Silas. Silas, no, or no best doctor. Na odi animu na meba. Okay. Di for the number oye ni senka obeso misisi. Na me ko. Na so de oye no. Se opese odi apia gumi so pa de. Enya de amema di for ababie. Wada Roma. Me ma di for mabi. Ana asamba ko bi so aka ho. Odi menka. Minu menka na menyai. Di for menka odi abrocho wo so nkasa so se menka na menka. Obi antonyum we be happy birthday to you. But your mother, mammy, I miss a picture to some mammy. To you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. My baby. Happy birthday to you. My lady. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. And then my child, you better want to marry Shama. I'm a young poker, so I saw what's it. Oh, man, and then now the other one, you have come to up. Yeah, but quiet case number 1. I na answer na no yam fast dam Facebook phone nyina. Any YouTube phone nyina encheme body no one after the other. Suleiman Salifu or your complainant ofi wale echire woton e na aba osi abrantie bi ebu ni kwasia wahwe amane nan essay seba ni sen court or day in court Pierre midi for abrantie Salifu Suleiman memo akwaba boko kasayena yana what to say nyame adumo enti what to say na betimi ase boko ana nyame adum why boko aya de me kra mbetena ho amante mo kasa ne ba kokola ofre na ba ye baja me free wala village bi village one na peti no baja mo yaba okay yo na okwa sorry and say osom muslimi for so me bi bacha me muslim bacha mo fa ko na emanon komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne ba na abahase no no ye pa asumdwe nti ye behwe na ya gye asumdwe e de amano pagya kosoro na ka we edi machi me Suleiman Salifu amaba ahase no muin Suleiman Salifu oba ahase no me shabo say asem bia me beka no asam na obeka no say no aha e no kretrodo e no kretrodo kontomponi enti alaboami yewi
enti ala boa me call te ba cho munye to ma no odi fa to abesere wa no o kokotna ho a o ketere ma no twigwa ne blofo da betimi aka na yi mabri woti wadawro ma won say uduru court wa na say lawyer ba ko pushi lawyer ba ko na otimi ka say omuka na say cross examination no cross examination nyamai I put it to you and I said so o kasa put it to you otimi ka to say ebia baby edro di msro ma objection mo etimi amhwe papa no bredodo na mema objection abem Suleiman. Yeah, madam. Ehia wo se de be na ha wo a wototo wani Sompa Nkomo dwumediefo na wo de abedan ye se ye betimi aboa we. Pacha oboko. Ya no akasa kese de amaye why? Pacha oboko. Eni tina me ban no. Pacha na me wa Accra. Okay. Na me okada onza Accra de 2 test na ne de okada wo. Oh, Accra he fan. Accra Asanta. Okay. Acha na me fa passenger na me doko Agulesi. Ana me saba me buy na me wuro tama station inside o. Ana car bi wo machi. Ona obebo me na omo family no oni me ko hospital home. No. Odoko hin. Hospital. Okay. Rich no. Rich hospital. Ana me ko down. Okay. Ana me go down ma adia chi Sunday. Ana me bi sha phone say edia ise omo yimi ko ere ise omo yimi ko daughter omo yimi ko no. Okay. No mo ko e bibidro no. Akoko e bibidro no. Engineer yi drama no so me frana so on Fabio me nano right no buye ana left no so buye ana me sira no left no ni nyina buye na ere ko e na ni nyina bubu jenjenjen ni nyina bubu kura nya na kro no left no kura cross awo me nano ka no tiaso no so drama no so me frana so acho won na ne picture na mo fan to so ma me frana so on Fabio kame de me wo hono say ya kamisira bana no ntimi wo be nanti say na ya wo nanti say na me nanti abusia kwa Sompa television so ana me bawai Salifu Kafra yo ana say Sompa 93.1 Facebook Sompa TV Ghana ana YouTube Sompa TV na ekokohwe Salifu wanya fishia saying majo manye 25 years 25 years 25 years wo sira ni fa na bu kase na bu suro no eba wo sira wo no eba me sira no emu bu pain ena wonai na ho se banage nso so baby abanage no buye no wona po no so no eno so buye eno so bu gen eno so bu pa ono ada no wasia free okada de he bia moto ana se praja na moto ankasa no na wagina wa pake na me ko ana ono so wo machi ana me so oba ana me so me kevi na ono so be bomi na u show travigator me so travigator ana me branchi wo ya dru o ya branch na u show ya na no wa show from a distance ma so kura drada ya be fra dance phone tika no kron se wa so kora mu wa ha se ma so pa madam asopa ma so travigator no enti sano wo de bo won na wo ye den wo hu sa wo branch no na onusu no obekeve onusu no wo machi onusu anhwe no wo bebere no wo be bomi na ka no betia me na so na me na nyina bubuye na buye na me bisa fo no se eso mo yimi ko no mo ko ye bebidro me so mi ya kola na me ma me wuye me ma mo kura me nim no but me papa no de o wuye emfa no se 4 years enko 5 years ni me papa nko na me no but me mama de me nim no but me papa me mama penyin ne wo ono so ni bi nitina ka me ba na me de me wo hono se bia ka me sira papa no se on hwe me na ma me fra no so on pese ofa bi asem ya re ho o so o beje 10,000 Ghana cedi me so me ni saska e hwan na so beje 10,000 daughter no awo bolaga de wo boku no mwasa de ko hospital ya sa de ko hospital for eno wo so betimi aya wo so betimi aya
Say wona no otene wo mu a entimi ntena na. Entimi ntere aye din. Me na to kwa na aye din. Entimi ntena ntimi nkoto soro. Nana Brampa na ina asem no krontimi enkyere mu ye ne na no se na wo hwe ne na asia ye me pa cho me ba salifu abrotia ye abrantia ne te honom na ye bisa no ho nsem ntini de free se ne na mpo so no nko ana aye ya fortu nti ye ka no so me hase me sere mu no ni nyina bubu odon saka ba bi ye peche na kase na pu abehye nam nim na chese kase na eyi efri so ebu na akwhye na mpanim oh na wasan ka mama ne run trouser na wo washroom na nka motwa eho na me yahwe ntima meti ase se brewum ti ye na ebema ye be na koya sa yi ne ma me sesie na enti se wo frɛ eyi na driver na won fa bi won na de ko hospital ho no me friend so won say me na me kasa no ka to phone na ada mom ko pay insurance ana say car insurance ni ho na insurance na o say insurance wo o say insurance wo car ni na ada ntina wo friend na won fa ho ayo den wo ti on kura on ka say me family me black cra no family ko daughter me ko dra cra no pay 100 siri mam say me fan ko daughter me ko ji asafa coin o say me fan ko asu no baby omo di me ko no me ko dra me friend so on san fa biem Mr. Front officer no Mr. Mam Loro Fair ansana Mr. Konof ka procura me friend so about me sumini baby oti me friend so on person of phone call ne bi o sisi affecti o sisi ana na o sisi ne dia fatu me so se ne soro no ana wawu fatu me so ana wawu na oti ase o kan asem ne boko sa no affecti o sisi affecti o sisi decide hefa usisi hefa soro hano pono so o jonku ho no misira no o sere misira no o misira no o girlfriend bacha mi obi asem ni si ya di sen acha esi no emfa ne say eko ya do we so nso we ya do so emfa ne say eko 4 years ni. Oh, accident ne ba ye ko 4 years. Accident ne ba ye ko 4 years. O papa wu ye na mu ho na esi. O we na nche na me so me pre no. Enti 4 years ni say ya na wonante. Say na me nante ta sa. Oh. Enti sorry etimi sorry enante say na di sen. Me sorry me nante say no yamfa ne say eko 2 years ni. Enti 2 years nde na wo da ho sa. Na me da ho sa me da bonti me da dam sa me na me ni ana mienu na miensa na eso mo ansa na metimi di ade bi hye mo ansa na metimi ni gum ansa na me peja kofia go abonti o ya dai me say aye o mo de roba hye ahye na me ni magum na o kofia go fu wo ja wona e wo kraba mo ya kraba no mo de kraba na di ato ahye ansa na metimi ni gum no mo de galam ade ato me na no so ansa na metimi ni gum. Enti wo ga no awai acha no oda so no wote me no ya da so nti wutimi sorry na te kakra se no wutimi ne da da branie wala ju na then de se mini awon o ka se wo sisi nti na mama ibisa because na wutimi sorry nti wo ye ne say no se ni de nti wutimi nti ne wo mu koda bra ende ntimi nye he ne nage nti sa ne bende na se de o ne se bia se de bia misra driver no se ontimi yare ontimi hwe me yale ne mame na e ko fa wo ge no wale no na ko fa ge no wale ne se me se ge ne be ne dai se ge ne de ende se me ni awon ne se ko jame eba sa no wa ye ntokwa kakra o ya na ne bufu se basa se yale de se yatimi ku kakra as ni asabum ba do no so no kura so no aka sakro timi nim se yale ntira mi sa na ba de se face na mi wa na ye ne sa ara mi sumi ma mi ni o mi papa sunyo
in there some about whom I'm opinion so nibi. Go for Saskan away. Say one a show. The film or a bola. Not no. One a do buy. I tell me, I can buy. Or beyond from him back. Ebusia yenua bema Salifu Suleiman asemo ato ne papa 4 years na mo hwa Sompa TV ne so ne ko Facebook Sompa TV Ghana ne ko hwe ekwan a 25-year-old young man wo faso a wonante wo soso ne kotodwe na wo tutun kakran te se akwada afe na yesua na na se wo sua nante ye ne tata ne sre no kase na bu na abrampa kwa ye adwuma no ma me wate ansana ya hwe akona ebusia eba se ya yesase atikafo ne bem na yenkwate adroma ni nyina nso eya hahan enu nti no ye ka kira wo se ama hodo ya nyankopon edema yese ye ne aduaba no na yemfa haban no nsa yade no brand tan ene no hine ni nyina no makeka ni nyina bom awawa na bena ni nyina bia ka ho no mudi aye no waso a ene would one each of 15 branches ya 21st clinic wa bie na wode sa yade na ose osisi achi entini yes ahwo ne ya na ye wo ya efa usiramu na babeti esi wo 19 ho woje ho a enje wadro ewo 21st clinic siatika yade no wobeka na chi e de ama kra na yade bi etise osa ana se obrebo mu hawo wo se mu hawo ni nyina no obehwe na watu ase e de ama yade ben na ehawo enhwemu ben na pesa wokohwe ewo 21st clinic ni nyina no ekwan eda ho Wamadiafo ni echemo kumase hwe overseas Safa radio nchenwo obuase council quarters Core Junction Owosunyane Regional Hospital First Gate ni hwe ni mu ho baabi etiam afidie ni se no Enkranza Techimai na emiamia ahodo 0540 311 0540 311 Dawood Herbal Clinic ebusia wase wode edro abaye nei diabetes na ha wo pressure koso stroke onwudwa ya de ana se bia meka se no wayemre ewo mpemu afoni kiremu ewo na se ewo no fe no waso no entimi nto ase emfa emada wo 360 capsules wase osisi ene ahototuo ni nyina na ebeka na chi ede amount amada wo don't maintain so no etimi aboa ama ye obi a wote okwan chi osisi achi eno widie mu no eto de free wa just krapa ena owo 0241 244012 and also 0244886437 Baheba Center Baheba Hospital enyalwo nyina bedwane ba no mpe banka senka se mesom kasemu ebu kasemu afiche nyina no fakwadan no na wonhwe entu asemfa mawo yade bia ya yesanso ewa ya sabia ene adwumedie bia ya sabia kese bia die no wodi bi ewo ho atonso ago hospital na chiwo pe ena wonsa ebeka no ebusia bomodia na frɛ no 0244 988-004 0244-988-004 Now give us speak capsules ebusia de boy near team keja na wo da ho be ma ye do mensem ewo empem anase bia make say no rashes anase sanwa age waja pade no e de abos wo ba ebe me ba onche kra na wo fede ho ni nyina no wose ya no wanya give us speak capsules ne bi na watimi de to ase wo dwonso wote ya we no so betimi aboa na give us co capsules co kwadrosi ya de drama ma bone ni nyina e to ase e de amount ama give us co and p capsules no so no or say you can choose a wofabo mo aye adwuma pa tatahwe give us about mixture made dia typhoid jaundice ni nyina etu ase ma give us GC mixture and capsules no so no and sansa hodo nyina so no eyi e de free ase ho ama ho so aya kono kama bomodia na ekopenno ibi eto ewo baabia wotu no to eto no 0543222470 Kanjuna Clyde Water enso papa ni so ya ma yaresa enso ya ma pomoden enna na cholesterol hodo eno ntini wa yegese amro so awunsuo nie dwumedie bia ya wudie ne meso ya no wanya bi na wo dia serve ahwehwa amane ma koye Osi enkancho se Brema UGC Tafuni Road Abawa Road Junction wo enna ono so owa won sabeka 0241
449191 wase ya no wakwa akosua de wa broche no akodi dwa wo ho amane ma akoyo pese okotena won so edi udwuma ebia UK Canada USA anasa Australia New Zealand Germany waman be na pese wokoso express group for enche na wasa woko ebusia enkran na chakwa no connection first light no anasa first traffic light na kuma se asafo labor runabout necessary na doso wamadia na friend 0249 004448 na ye catch all say enu nketwa fate asuye na wokwa akwaji stroke nyalewa hodo ebeto ase de ama meka say hunam nyina atwetwe hunam nyina ya wo ya wonya den so wonti apo ne nyina ekowie mu wo sofo mama Elizabeth enche wa hene makokọ ben wa bra fate obiopata clinic wo hwe de nu nketwa to ase de ama wo awo ho nsama ye de ama wo akokọje oba wo wonom enche yade bia no na duro wa hene makokọ ben 18 mu ho 0244583859 0244583859 na Janjime Dental Clinic misra wosia ye yellow wosia ye green ebasa ye nshem kran unu obi kran post re obedwemu a wuntime nsre ya no wanum nka wo sekeka ejire na da wosim na so dodo opesa ukoko fele anasa wo de na wose no ebobo ho dodo opesa ukone etitemu de ma wo wosia ye mro opesa ye hwe ne ye de ne ma tight no kama na ye den ma wa ni nyina no ye bi e wo Janjime Dental Clinic ye kira kwan no e wo ye Kumasi Abrepo Junction Total Filling Station wo the chima ye wo ho nkran Kofodua Takra de eno ane se wo frɛ abai na watimi ne mpanyimfo twetwe enkomo 0459 139582 Obo Herbal Medical Research Center so ado ato adumanu mesro so fomame kenken wo last stop ho a bomoden na ekọ na ekọkọje wa yaresa wose enka cho se moja ne ntine mu yaresa de wo ye number 1 expert ne ho de ha wo bia no behwe to ase de amount pre-care prekese powder PPP or de apedwaman so yankasa ye prekese ya anu ayam de nu aka ho ama wonti no mu a ebetimi abo akoma ne ho ban ema oden eba betesen so no wo de abaya no wanya bi na bibia akoye 0257 472506 Ghana Grows was a brand new adwuma mu ntete na fa bo bra busia ye kanfo de ama wadi mfinhia ne dunu kosi se duasa enum ho a na waba agakwacha wonsem ye tetew ewo mu sa no dwuma hodo nyina so no ye do befem no nya bibi de abo bra 0308 255 775 0308-255-775 Open se mi sebia no afre boso me so ba be kwa fichire ya hwe na ma hunidie ni sipina ensita wabra woje Leicester Ghana Limited 1 year sanitary pass ahodo ni bi na wode aya mo asiesie ho kama echichiche ne ma maintenance so ne mfa ho emanim guasie bia emma eno ti fra bay e bia pese okoto biton anaso okoji bi ewo ne krokrom 0501 390337 na mizo free drink and 5G mezano so we abo yenye bi enwu yamune mu na yento ayedwumedie no eso ne nyina ene se yankasa ye nu aba hodoi ene ye chinchime mu nso ne nteno ye kanfo e de ama o se wunya bi a ebebo ama hoho ahodo ye bo dwabo edwumedie ase no wani ma banyam e wo wanim ye ga cho se be bia woto nso be bia woto drinks no e ya no agye bi fise Dr. Silas woni ne dom no wode van no ene na mukrom be bia wo bia no wade bi ebe 0246 270221 0246270221 21st clinic ye da Salifu madam be man your friend is saying driver no ajo your friend Kwame okay owo he fan o chere ni fie na be bia wo na fie de wan kira me but oye juma wo to the side or Accra to the side or oko hu station master wo ho ba ni me se da nim be bia oye juma no se kan bo me na me ni afra se me na me nim be bia oye juma no but do me sister no di me call daughter no ono so ni number wa o kan se o se me ba de on pese o jidi a me fra na ono so no di dan se ayanka sa wo bo akola na de aye di ka no bo me no but wan kira be bia o ti wan kira be bia o ti ye be frɛ abrantie no na ya hwɛ sɛ yensa ebeka no a ya reho sem papa na wonya adwuma na maame
Oh, chese baby an kase ni bu ye na ben ma no dodo. Be ma ne kra de nka wo soro na boss no ben no ye try be ba sa nye fine. No fanche ye. Me fish akwa aba. Oh, what is saying? I don't know. Say what any bread has come. Myself, you happy on your baby in the choir was me dog for any bread has come. I was a baby and a cassane sereno and cassane buono. And what ne bearman as a pair, ne swan was a pair. Ne swan as a pair. And the one again no cry, say no. Am I there? And bearman, and then we hear you. Hello, good afternoon. Me pa cho what say Papa Kwame. Oh what is saying? Nyame adom ye ho ye papa. Na wo wa adwuma ma na Abraham Professor no pepepe ma me ha. Ase woni mu adwuma ye. Na your friend is saying abrantie bi your friend no Suleiman woni mu no Salifu. Sule abrantie bi wo se wo car ball no 4 years ago woni mu no. I'm in him no. O se ne nan no ebubu kodwokodwo nso e se wo mfi no ya mpa na se ne sitie. Me pacho only me father and me asa encounter no. And me personally and I'm in the car board. One wo papa. Only me papa bi na me papa na car board. Okay. Only me nya accident. And you for report to asem MTTD, Ministry Police Station. It's almost the key. Me papa no, the following procedure, like the necessary procedures, and you know. Now almost the same as for no crano, almost chino because of no cross me papa. It's your market, they are not the fault. It's not compared to almost chino. I know almost for the transport in the call north. So it just happened for him to get my number, and I said, "So okay, nipa there, nipa nyani nipa, obi hoche na no akwa because me also no, onye obi a said dia, oye okay a no aten ho so, wala to wala say ya na, oya or the baby 80 which is riding the motorbike. Okay, if you offer me no ma send no kakra, offer me ma send na kakra, offer me ma send na kakra. Without even any papa no notice, so I took that task upon myself. It's the last time, no one of my man did friend me saying about what you have friend me or some man here police me and a man and make a say son I'm a friend this guy man not to send a man in the police na man na first connection. And as I say was ama before but I want to all friend you. Your friend or in area boy say I'm make a free Sompa TV Sompa FM Kumasi. What's it? Your friend is saying, "Oh, Papa, and I was so the car no born, so I say one out the born and no cray." Because I said no, Ministry Police Station. Okay. Ministry Police Station. Say report to us no. Say, then I know more quiet no net is more than a hospital and send an SCTA. Then I know the car no. But I don't know I'm gonna call Norfolk. I don't know can born now, I don't know I'm gonna call North. This a boy now to go no. I did you know me didn't call. Okay, I did you know the call, yeah, okay, I did you know the call. Oh, I did you know me didn't call. Car bow and run and then I did you know me didn't call. Send me that's it now, my dear Chino me didn't call. I didn't know Bush and found the call at the quantum, sir. Say me yes I know say me some phone ka cham say e so mo ko yen bibitro say de ye no say me do ha no beba no me na o ko ye no hospital bill no mo ko hwe ye hu say bia mo ne doctor ne ko di nkomo hu say de ne ma besi akọ so first aid no me papa ne si ani nyina say ma kan nyina o say o chia sen o men said dan kai but enti o papa no wa he fa sesi e ka say won fa number no o say o ko London ka jen so fa number me number pa cho me ano sule o ma me ni nkomo sule was ayi bra pa me o so papa no wa he our London
La ilaha. Okoda bay. Aja. Me ba chache. Sese beda na yensa kan because ne nine no. Sese say o. Na baby a na sre no susu bubu ye ne be ma no krampo say. Ya tonso ma no no ne nine wantimi nante. Wako hospital omo se omo beje 10,000 no my ni yaman but enkwafo bi so mbe so ne mu kakra. Enti na nke ye hwe se nke ye betimi ehia mo na ye hu de be ya aboa no se be ya obetimi aso no na ne nine nsei. Boy now off me no. Madam Pato see me pa. Me tie papa. Okay, wadaroma. Boy now no o to wa kwa mo after me. Me a my friend me number. Your friend me pa me upon south too. And then me na me the car no board. And I send no ministries police station. Me patrol there. But me na me I was just trying to be a good Samaritan to him. And let us say more now me number that the other friend. And my last time I no catch him for what say. Me na me the car the board no go na ministries police station I'm okay. And na me ba ho. And na me call for no ntina no. Oh papa, ye benya ne number. The pastor dey send them ko bisa na me pastor me de mamo. Wo se wo ye good Samaritan. Oh papa, aya de na se wo boa wo ye good Samaritan. The pastor enya me papa owo mi o, wa da o ma ba me friend papa because. Enti kire mu ye ma ye wo ye hwan. Papa na nkasa wo ye wo de en. Onem bibia. Wonya wo bibia. Yeah, I just call him my father because I'm no Accra and no Accra me father and no stop father one as we just put that land. Okay, me chupi, Misrao. Bomodia na frɛ papa ne ka kire ne sɛ abrantie ne nan no sei. Ye hia ne moa. Ka na nkasa kra na ɔyɛ ne sɛ onim ne kakra insurance ni ho ana. E ba cho say. Ka na ɛbɔ abrantie ne insurance ni ho. Ana me ka say madam, ya sma o ka no ho. Ya report to the or ministries police station like insurance car no one. Take a police for come check car ni si ho. Okay, enti sese no ye pese ye hwe wo ho. O papa ni ha se no ka chance o de asem na ba ha wo ho. Na ye hwe se de ene emasi ko wunua be ma se ne be ma kola ye atofo be ma sa ote wo no o ka je wo ho watemase. Enti abrantie 25 years na ye be hwe ama ne nan. Wan hwe ya ye betwa ba bia ne emekeka ko no. Na bra bo be ye basasa ne de wo hwe wan kasa no de wo ye good Samaritan ma me bisa wo de na betimi aye de aboa ye na de na timi akọ As I said, madam me then makes my review apart from some of man no number na me de amamo na man no se wonim ne number dada ana me ka se oni ha no me nim na mo isu ola de on okay me kwa me ten en ka kwa pa cho me penim me kwa me humpo mate me den kra ma wo hu me pa cho se me den kra ma wo hu aha ka kire papa ne se yes yesre na wo mehwe na wo meboa brand na ne nan no nkọ why na ne ho nto no why all right na sabi wontimi enye se wo de ka abo ne kora na wonim ne number enti abrantie ne yede ne kọ osemu a yede ne kọ osiremu no wo chika no na wonim telephone number na say mobile phone bia no oyiso enti abrantie ne kọ ye no wo na ye good Samaritan wa jeje papa no kora no one friend no kora send ni sika kora da enti ka cha papa ne se o mehwe no wo ka ni bre emma yes madam who is me too ka no de ball abrantie sada na go ba eti pa cho uti me too na police for the crowd I'm to share abrantie no my interrogate no any that motorbike no walk because on no ground and on no cross man but on the cross man no man the board and on them go for the far branch and the call yeah it's man no call no need the branch because said the branch get e work because when na branch and put no one had to say or the same book enti mo call hospital no so manji info bia e wo abrantie no why e wo mo so e data so I don't call for the call ana ne nkọ fọ kwa me baby omowo anti accident ni sie na wo ho ba cho na me ni ho no enti ayeda na hu se eyi abrantie na cross no
ana me na me na me ba no je se o ka se me bu ana me te man de kem man no nya ne wife na ne na man o do for na o de ka no e boss eti wo ya dan na hu ya wo di adanse we di a kire ma to say wo ya dan na hu di a course wo ni nyina sa me call rate hospital ho na asem no om de ne call okay one is obi akro mu nso da ho obi anim kwan ya ofa so ye ne nema enti ka chia papa ne se ye de ye pa asomdue enti wo mra mehwa branch na branch ne se wodo sane na besei ama kwa blane akwa kwotena ba bia de de ensi da but ye mpesa boni bia so befa mu wasi enti na ya frɛ wo no enti to nkra koma papa ne wo lande ba bia wo ne se animu ye ne ne kire ya wo frɛ producer number na e de afrɛ wo no na wo ne ni nkomo ne ye hwɛ kwan ye befa so e bebo branch no why yo me da se bye bye Mame akwaba na asuaye te sen awunyankopon adom asuaye boko ya da nyame ase wa ma meto asempa anya asem kitwa na ayi sade enu isi eboa no wo hwe sade de mema ni bi crampo wa na ne ma hye da nkoye ma no so bi wa se dege enene ma kekese ni boye nkomosimedu ya aka no ya wodia Elfi sofu yenkoya nim ohenere mame na wase ene akwanya na obra wode ama me awie de ye be che ahwefo ne etiefo nyina mo bibia akwaba e de aba Sompa Nkomo so medofo pa ebre so say na time yetena sesei dia na nche se eya ayaresa bre e na adru so apomuden bre na adru so ye de bre ahwefo ene etiefo nyina de bia me kame se so odoma kuma ma ade efefe chiwa ade asese nipa hwehwe kira kwan no eye apomuden esense obi wo ho no mo a adepa ache no nanso so oni apomuden alunti wo hai o tete medofo pa me so people anim ni suo na time here ba for yakofa nuro atwetwe romienu e de abadwa so edredi nkan ne time herbal mixture eye malaria duro tatashe medofo ensuo tutoi se malaria bebo awra uni padwam ama uti dwa gagaga ama wodum atu ntumi ni di wo bofunu titinte so basa awodi uni padua ne adeade a unya time no ma malaria nsunsanso no obetutu na se ede free ho ye the time herbal mixture ene ne capsules enso aba adro we de mesi unya bi na obobo pa de a esiesie uni padua no ma nkomo a woni padua mu no o ma hoden no esi tapa ye nro nya na e wo pharmacy shop herbal shop chemical shop baby a okwa obenya bi ato wo penido so prom etu akoton a me so wo so amiafo ni kirem e wo aba pharmacy e honum do so pro ni gu ho a okwa ho sesi a obenya bi ato anampo se KNG herbal Kolenak herbal Misty herbal Freddy Mens baby etu nro ton bia no wo di wani kirem a enre dodo na wansa ebeka bi e wo honum me do fa e bia na yare e hawo yare e tetew o pay number na ni Dr. Nkomo afaso a number no e 0244 0244 41 76 69 0244 41 76 69 me do for part time your number eno no ohwe o screen ni so a twagu wase fefefe me so se fa ne fre Dr. Penino ene ye di nkomo kakra e dia fa ye duro fofra ye di aba edwaso ho time herbal mixture ene ne capsules time herbal mixture ene ne capsules me do for pa o hweme anasa utie me edura time for ye di aba edwaso yi no kwasem se eduro na no odin papa eduro na no edin eduro na no enam ebowra ni paduam a ehohuru ni paduam hohuru mojam so ni moja ne so mani padua na kwa ne ba bia ya adwuma kama me so time herbal mixture ene ne capsules no ebusu immune system no e de maye e maye nkomo wo ni paduam no ma ho odene no ejina brane esi pipa da bia me trafidie so a me ka kire wo se ye hwe wo bia na ho odene nkomo ho odene e wo fom a ya na da ne da yade e tete se nipa ne pa obohu sa na nsi twam na abowra ni paduam tipa ye twam a wagye sisi yade twam a wagye yade nketenkete ne ade abon se na edi ni padua ne edi asie time herbal mixture anasa ne capsules no won
nti na ya sa aduro ne ediaba na wonya aduro we se bi na wo no de a ene ebesiesie wo nkomo ne ediama wo eba sa no wo mo ho be yeden elu nti yare kitinkiti wo ni padua ne mu no wo bo hu se aduro no ama nkomo na ho de na asipie no wo mapampam yade ne nyina ede free ni padua ni ama ni padua na de ne ho de bia me ka kire wo se obi wo ho no mu a bemfie num emfie nsia wo nko hospital da adenti a kire se ono ne nkomo obo ni padua no ho ban no wo mo ho den papa elu nti obi wo kwa bo se ni tie ne ya wo no nsuo na ekọ obi wo ne yafunu ya ne ya wo no nsuo na ekọ adenti a kire se ni immune system no ano edene time herbal mixture and the capsules no many of wo hwe me ye kan fodo ne ediama ebe boa siesie oni padua ediama ebe siesie wo nkomo aso kwan soronko so eba sa no awokra woda kire se wo nunu maduro no ama wo nkomo no ahode no CPS eba sa no a woda wo ye free wo ni tipa eto nkwanta mapai sisia de bi enti matu nhye ni padua ne so anade ne akomayare ana enisu bigye time herbal mixture anase ne capsules eno achi no ye kan fodo ma ye ma me ne papa no mo a mumfie ekwa ni mu no da bia ma me ne papa e complaini omusisi eye wo mo ya omoto asintini etwe wo mo nan kokomu emu ehwehwe wo mo ma me ye kan fodo ne dia ma wonya binum a ebeboa wo sisia de bia ebekọ oto asintini a etwe ebefa wo nan kokom ama wo na osabi ukotodwom nyina ehwehwe wo no ni nyina ebefri ni padua ne so ebesiesie ni padua e dia ma na ni padua ne befa ne ntoma pa e dia fra eno achi no time herbal mixture anasa ne capsules no edro no yenum ni mienu emom me so se time herbal mixture na wo betumi anomo a eye ni nsuo no a na wabọ modern abo ewrem wo pharmacy shop na wakwakoto na wanonom e dia ma me senso se time herbal capsules eno na wo betumi anonom a ne topa ye no unsu bo ewrem wo pharmacy a na unsu wakoje na wanonom na se de ni nsuo bo ready paduamu a eye adwuma tentem ewo ni paduamu no sa na ne topa ye ni nsuo bo ready paduamu a eno so ye adwuma ententem enu nti hye ne nsoma me se wonkonom time herbal mixture anane capsules no emom anya sa be so wo de oha foforo ebebre ni padua no number no 0244 41 76 69 0244 41 76 69 enu achi ni time herbal mixture ye kan fo de ama oba wo hene yire oba bi a wo hwe me ewie no wonya time herbal mixture bottle ba ko pe edi si ufia ebeboa papa esanse ebeboa esiesie wa hemfie honom ede amount de bia meka me se wo ba entwen ehu sese bi pampan bone aja hemfie ho aboso ansa na wakope time herbal mixture anonom sabre ya na sese wo hwe aduro na kira kwan nonom aduro ni fama me ebetu pampan bone ase ede free wa hemfie ho de amount ensansan bia atetese ewo wo ba so ni nyina be free ho wa hem uhem oto ase empo enkekaye na etetewa aduro time no ebeboa papa ebetu nkekaye ni nyina se ede free ho se wo ba odwunso semasei odwunso akituo bi ne ba bonten afubo so be show pant no na dwunso eso kokokoko na egu pantim eba sa akra na ema enka eba wo ho time herbal mixture medo for pa wo hwe me oba pa wonya duro we bia ebeboa papa ebe san so kra ma wa hemfie ho ache san so bebo wa ensuo gugu no enu ntina ma hemfie kwan ne ebie me so ensuo gugu sa no unsa hemfie kwan ne ebie a wo ne be ma di mpemu agura wo se le be ma ne hye wa hemfie pa na wo se chire ya na ye huro bon se na ye de crash na ka se obebo na dagwa na ye de ka ho eno me ma ne mpe de sa bi me so time herbal mixture ye de ba ye enema bebre agedro no atum wo mo nonom e de adanse eba enu nti wo ba nomai na ensiesie wa hemfie ho ma ho be chi ho be wo ho be ye sham na wo ne be medi mpemu agro nso a eni gya ba etumi dia ma wo ba wo ni atenka wo ne be medi mpemu agro na wo da ho se tim kagya pedro ni binom na ebeboa watenka be kosoro yeso mununu a wo bo nse na o sresre na o kansam so ho ebasa na o kansam a edesa time herbal mixture and in the capsules na ebeboa wo sa ne kan fama be ma bia mesrew sebu no ba kodi mpemu agro wa mo ho ban na o yade abeje obe ma aboso be ma ne fon na efon wo be ma ne hia na ehie anampo se be ma no ensansan abegu hu nyina prekesen wo wa be ma ne mu kekaw emu edwaw emu ehyehew kope time herbal capsules na no mfama me na de bia me beta fidie so a me kan fo capsules no e de ma me ma ne sanse wo no nom na tutu yade afri obe me
mu no na esen boa esiesie wo mema sem e wo mpem e dia ma san se mema bebre wo ma ye mre e wo mpem mema bebre adeda e wo mpem e ma mpene sa enu nti time echecheba capsules na no nom e fama me na e be boa pa e miemia sisie ni mama wo no na e miemia kotodwanim e dia ma afi wo hu se wo so be mu a utimi wo so no pem no wo body pa na ni je na ba wo nse ma ne da no time herbal mixture and then the capsules and then na pharmacy shop herbal shop chemical shop baby a okwa ubenya bi ato no time herbal mixture ka ho malaria dro on say nsuo na si form wonya bi no ma ebeboa ebetu malaria say na time herbal mixture and the capsules no and also boost immune system no ediama abusia for brain na ye be man sorry hard ye beto me enye papa and ntimi kwai de je number no na efre yen 0244 41 76 69 0244 41 76 69 and ahwefo na tiefo nyina yenso ye da so ba ho fe for time ba Mr. Busia yesi bambo atrema yesna yare tabokiti manya bi ne bobo efa bo ho ban na onkwamwa no ho enye den so fo de na chi ababa nya de obehu oni o kafra wate aba beto ewusi akopa bi nom na enema enkoye enfama so fo abrantie na asem no we take one when it's an answer na no salifu wo se bra kwa me ne kasa ono na de ka ne ball na uhu no me hu no so satan na oni ani e de na hu no se me ye no se me brother for no mo ka chem se on na de ka ne ball me no na wo se anyo ono aha no so e se wo se anyo ono enti wo ben dey o pesa wo ye ne dey se de se me minim de me sega se me de ka otimi bro ya na ende me hwe de me ho beto me no ena me hia enti sa wakasa wo moa wa wontimi nya ne hwe ne na me ye no se me de be manya me na okay abebu mate sofo mabru watia asem no se etisa paade a emoya na driver ni paade wo de ka bebo nipa no fato gatem anafa bo kemu anafa buduem nipa de wo de ka bona edi 30 years cross na besa so ahwe no nti drivers a mo hwe me muntin na munhye ne so sene honto na woso no da na driver ni bi ni mate ni bi fan so run about ye free mo Sompa Nkomo nti brother onu mate mu tie me yakopon onhia mo papa na person yes mo tikare mu na so yakopon ehwe mo so abrotia ka accident yesiri bibia ohun ato krampo no na untini ni mu no ene wo no mpe no ene unipadua no na atwetwon afemfem ho enye easy kuraawo ekuro na wunwine tire no si na kotwa na nkasa kuraa no wo sha tare a ye betwe ni mo befemfem ho wudwale a ensogu o sapotwi o tauro bibia eti nipa yakwa no ehun sam odene eti so de ka bo obi a ye asede be ya no hobeto no sede be ya onko bo ko adu bie wachire na dia sombie beba na bro ti asemani ene ne kasa na say ye onu se nye onu asem no ko police station etina ka be pese ka bia ko no show police station reforms no e de kire one na hospital e kan so no o show because aniema we su na wadawro ma ubegina so na motima soma yetima kwa hwehwem ama dwumedie nso ayede wo hwe abrantie ya ka ball na de chen ya wo sem ko hwe de abibidura kwa akoye de wasem ase enti ebeda mena ba enti kwan bi so na wo se ka o muteki o mutam hospital okra na ye hwe de ekoso kakransa ye yi wo ho a wo de abibidura nsa no so kwan bi so na se o mu ra hwe kakra de ma enti abusuade na di na bura na asa ka ewura no sani abusia no ka ho bi ya simi famo driver ni de bia no aye rele krampo se nka obedai obehwe no kwan so abusia no ntima but me de ka ball ne wan shadan so
accident dey menye sure so obi abehye da say wo ba behia kwanhia na odi moto no ekọ no de car na ebebo na wonan mo bu se wusire mo abu ama ekoka wo hwa osi en sorry na say de wakoto hospital na osi abuhia ne se de akwanye so mo de ebibidro moja na mu mo fa bibidro nya de abuhia no so amu abrantie wo pa bi so so nche dan to so mu ma ho Debbie eti hono so kro na o me yehunu mu ye de ko obayi e wo se ka busuani ba ko bi kura di akire obi anka na woni sister na so oba e bi so nika eska oh Debbie abrotia asem hia Debbie tie mi nwa ketoa asem ye kan sa no enya asem keto ana ya bere wona o timu no so no ni mudu ana ye ne ka se ye lady ne ye ne na wono so no o so ye panyiri kese eti omumie no hia am komtripa mu a ye nkoda wo so ma ne ye beko pa ma mi che o se case na odi bae no e wo so ma ye lady ane ya bere wotia o mu hunu se asem wo yi se na esi ko memunye du enkase bia case obi wo no ba ye ne ya bere wotia timitu no botom bia 5 million o timi ni mani pakode ko ye lady o timi ni botom ska ye ti so esu enim de host for no o mu ye mani pa what as here etu ba no evidence ye be kura o doctor report nkura hospital police station adie nkura busho ni bia nka ho ebebu ase cause me nya sure say hospital aba was say fa Legon hospital no de ana he fa hospital he fa Accra he fa no mo de koye no Ridge hospital kese mo me nya sure say one day anya force na mo di free wa say hospital kese te say Ridge hospital na ka ball ama no mpem abubu ye say ade a che sole ko nsi Debbie police for ko be man report I letter mother call at the police station me yakọ aro fa ne niema e de tia ayi ka wo na no oh na bro tie yen kan hyem yesre pragiafo ye bubu ye pumasem pragiafo hadwene pragiafo akra de moto na ya no mudi yo moto pa ni bi no me see obekro so ti sia osusu no woni nan me yen ka de kro che ye nuanom ekonya kumase for praja for the nam so ene nkra moto for the nam so no mom me yen say ye ka prawo sabi ko tabre billions blower we prawo eti hwo akoye obede to no awuro wonim o to no awuro ni wo koka obede o toba foko o fasam ko ye hu bi na se bo bi akodi moto e bobo me kai mu enti kwa na abroad bed bosumi mienu minyisu ka no wa kroso me esa so gina ho bedi matam se wonim nyansa okay obi na take no nye difo na ordinate no say papa sorry anam tu bi ka koye eni me bi woni ye nya botra ye be kunkum ye ho ana se be prepare ye ho na enso wo bane se ye nyem ye nim se mpenifo ho don be ka bi ya na ye be di akiri ni ye kwa hwe because e wo se ye hu hospital na akoda ye no de si ye ni hu obusuafo ni no mu nyina ka hia ni for de si ya ni se na busuafo ne tabiri no de ne koye me one thing I know ye nuanom semfo ebinom no one mama mre no me na me call your friend is a Garutin pan in 2009-2010 motor accident esi ye ma branch and na mu se na wo ye bema pan na mu pai mienu sei yes enke ye ya akani bia na so bia nka bena obebo no no what hodin na one mo fa o me fa ye kopie so mo me fa no course mo se gise na busuan for free ekura na se aba ansa na yetimi de na kwa hospital na branch and ti hodin na mo je plan no ti hodin enti sometimes na wo no mo wo mo ne ma bia obi plan kwan yo mo fa so ntemi nim se bato sa de sa ne ma no kwose hyehyehye wa bla bona wo se ne bia ne se 2 years na 4 years utimi nante 25 years and mo de doctor report free ball guard ya be mo hia 10,000 ese ten o tena se ye bia nka se bi wo bla wo be yanka wo mu na be insurance be cover ma wonu ma ye se ye be den ye hu 4 years papa ne say you no yampa se papa na wo land na ye ya be den na we say ya insurance na waja ka twa be den yes ye dametu sere osofo ye fancy am ye nko computer so adwadiem na abrampa ne me Paulina nkwanra emram sese 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa
Womuji international awards ahodo, womuji local awards ahodo. Na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa. Bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa. Womu dia bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho. Eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi wo mu pa no. Eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert. Why you caring? Reading. Asking. Bishop 75 Enterprise. Empempradie, Comadie, Empetia, Abaconkawa, Nina. Yedi sisi ye won espejem emi ye ni monyam dead. Bishop 75 Enterprise. Dealers in all jewelries. Say necklace, earrings, bracelets, anklets, watches. Any space na would running in our Bishop Jewels. Yenim ni frititi. We din somadi unja da. I wano di don't know et song and somadi. Say wedding rings, engagement rings. Dear pia. You want set wo. And you want bako. Bishop 75 Jewels. What's the word jawari? Who is sooner? Who is kojemo? Adibia. And ma opani pem. Wahun sisiri muti. The other best was the other bet to home. The other bet to sa. The other bet to 9. A jewelries dear. A abish. Kumase yewom room. Plot 17. Adisha market chihuahua. Abi plaza. Edankesini. Ejuma phone animut. Ejuara kopem memenda. Anopano sia. Kopem enyumreno sia. Abish webi. Mua mupani dudu omuetu. Any bako nina. Say a jewelries dear. A Bishop 75 Enterprise. Fraying 0598585219 na 0554304135. Bishop 75 Jewelry. Bishop 75 Enterprise. Dealers in jewelries. Bishop ye wonyame. Why you caring? Reading. Asking. Hey, middle. Now then, I want to why stay for Sano. Eh, no, Jama wa bre. Akos, send your men, send me name much shemeno. A moye to treaty. Means me pon sorry. Who name one? And me free jump by and me catch you say. Mato 3P garlic mixture ba. Ain't numbian san wakoda. Me who yana sawada. Sawano. 3P garlic mixture. And 3P garlic mixture. Emma moja edu mofusane no. Echi. Natural garlic papebi. Any idea? Aha. Now no madam for Kofimpo catch me say. You work natural health for be drobi or modiaba. Your friend 3P garlic mixture. Now man for 2 or more 2 guson. And yasem getwa. 3P garlic mixture. Wuko tojene wapaso na sorry ya. Wu complain no. Sa wonum 3P ya. Ebe jani se edroi enya mapemfo. Ema woma no fo. Anasa nkwada wonya nyemfie dumienu. FDA agi edwedie nkratso yi atum. 3P garlic mixture. Ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops Fred P Wak e 02489288824 and 02010000021. Tell me for come master sign and a mirage meddi. Me say everyone was say nipa so na me dey. What be me see come from crowd mo fa bi. Hey, you ask the crowd you. Na urawe. Mira ko na sika wo dey jam say me from Madan so. Ko bi abedi me from mo fa. Na munti Joy Chem Roofing Company Limited in Ghana. Joy Chem Roofing Company Limited. Omo na for the platinum bond Japanese aluzinga. E dey ba man mu ha, ye dey border so afanan baby a. Wo da hwese ye border bi so ha. Papa Joy Chem for mo Ghana ha. Be so mo Ghana, bo mesi na me kwa chem baby. Joy Chem Roofing Company Limited in Chelsea. Say the go down so no leakage, no rusting and no fading. Joy Chem Roofing Company Limited. I want Chelsea type BB. Southlock, IBR, IDT, and Aerotiles. Now we say a metal trusses. Joy Chem Roofing Company Limited. I want memoir for baby and crying. Kumasi, Sunyani, Tabali, Bolga, Wa, and Atachiman. Joy Chem Roofing Company Limited. Nyame bibi wasoro enti maninsanka. So what about what your papa biana? This is my secret. Give us P capsules. Pema wa won din from no one to me bread to my din one pem. Give us P capsules. Obedu as mama. Ono enemy lawyer.
enti wo lawyer no na hye obotom ayi bro tete na pono misi ba be chia mo a ese ni die musa no no ni na fi waka wo e fa me give us co capsules say yes yare na wo so ko di wo ni pedwem woni na wo posa amaman enti ma wunja wo nan yi wonum give us co capsules a wo be free lawyer give us co capsules and give us P capsules. Hey, and they give us free. Chinasuma capsules. And men what if you do what you do cronkwan ever. Give us core capsules. A pain for a batter one more menu for an inquada when if you do me no come. Brakasa ye duabon waso a ne dwumadi wo ni pedua biara pom den ene na brabo mu ne hienye pa enye brakasa nko nuaba ne haban bi te se ko nsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekọ animu yi ankasa brakasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de aye brakasa powder brakasa powder siesi ni pedua na aba akwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako woni sushie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya brakasa powder to Kingswalk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okesi Drug Lane Dani Herbal Kumasi Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Kashenkari Supermarket Asantoa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15-14 brakasa powder aduane san yedro FD ahwehwe sankratu mu agiatum Ati oish honey and about surprise Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules who's a dawo complain with sisini kokoa epe ajiwakade enu hu dwakase pa ne because the brew a yama money mema a yoko ni sisi yari drink simpa Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules emma mema jina brand na eyeme na Edusa ya wasese me brabo we Sudi me come on mama adwamo what dance ye aye chuma it's a living testimony kone kwajudi ya dan sorry obie timinumbi I just append for kona woman kwadano for any the onye mfie dumi FDA age adwade nkrato atom ye kojinsa no dwuma tete was Skill Point Training Institute Skill Point Training Institute trusted the city heavy duty machine surface the underground mining Ebusia ya mamu akwaba amamomo ne twen Sompa Nkomo dwumadie so ne wa Sompa TV so Sompa 93.1 FM na Facebook no so ye adwuma YouTube no mesira momo hwe atoto ne ma ye dia man ma de complaint ba no mo hwe atoto ne ma nti no nana ama kobi ekoko ma bena obapa Christy Joyce Tina akosia bakwadwo kwa Michaels na fe ye nuanom nkaye no mu nyina ye chia mu pi ye dam wasenso nchemu amaka ne nyina no ye de mudin no ebetu dwa brand 25 years ontimi nantempacho ya na mo de ne video na to nchen de amame enkwera fayeko abulati ya medasi wa konya kesi ya odi amame na de edi kan mo fa futu yi Car no drive careless ya ba utira nya yi a wonnim da oba ko hia car kese bia na car bia mana ba bebo
Ebinum ho no ma wo be duru ba bi na bi a wo be say abobo ya ne sa pragia drivers no na wo mo si form adan a wo bi se wa cross me na o makotwe se kan ne sa ne ma no wo car nim eye sa tutura asem ne ekoso wo ye meyi mu yie pa na emom ne me ka ne se yemfa o momfa ye nua yi die enya futusem ye wo bu okro otwa ka akwa mu ana ogina ka kwan ne mfimfi driver ne kwa se ka de bo me a wo de bo wade na wo be ye wo be bubu agudem na wa hu driver ne so kura de na wo be ka na nsa na ho kura beto na bra wa bre no na nye bi ni hwe kwan a ye nua ba meyi ka bi abebo no a hwe de abema 25 years de wa ye time aka ne kura bo no 21 o hwe so obeda dem 7 preduasa apa ne to asia na jana ko obekọ no nyina ye nsem bebre na no kura ne ho to ne kakra impo hwe enti se wan hwe wu hu yie na wan sonso wo ho na se ka bi ka no obetimi di abebo but wo bra bo nyina be ye basa enti yesre yemfa saa ye nua ba mai die enye futusem eni ahwe yie ema ya nkasa ye ho na broti amesa ba me nua ya asem yi so yi o se da na ka ne bo no na de kye ana na busuafo no fa ne se o mo de ne ekọ o mu kuro mu akoye na duro no kwasem ni o mo ni abrante ye ni yie abusuafo no e fa ba bi no o mo amoa abrante yi ko se de esi ye na emergency o nya se bibi na etini na ho ka bo na ma ne sre abujen emu abu ne na so so mu abujen ni na emu abu ade ya kyenya mo se mo de ne ekọ akoye na duro na mo de ne koye na duro mo we de yesi so ho ti fa ba bi abusua no amoa na emom de na osanka wo mo ye ne se sa according to bra ya wo se kwa me se wo mo de ko police station mo ntimi ani akire ankoye investigation anya bibia say ye de ni ko sire mo akoye na duro ba ni nyina mu no enye kra sabi yo wa mu oda so te ase eti de mesra ne se etiefo madawroma ye nhwe ye nua ba me ya na ye bai sa ba ma 21 25 years sabi yo na wanya accident eti se ya ni sre ene ni sisi nyina affect na sabi ne ba makra head anya dwuma enti e betena se ama abrante ati sei sabio wadwonso ne ba ma misa akọ misa nyam beto ne zafa yesre atiefo se e bia na obi wo moa bi ana e bi obi wo aduro bi kase e kire ne saa ne ma ne de nya dan ya na enim se ya sante memu ha dodo na waduro nti yesre se madawroma mo nso ye nua ba memu na emu oya abrewati a emu oya eti atiefo nya se bia yesre bibi na mmom eduru bre bia ya na nsem ni bi ho a ya na eni enyan enti ye nua ba me ana ye bai ono so anya emu gidi o se ba bia wo firi no kura kwan wa wale ya chiwa da bia wo tie ye na Sompa Nkomo so de ye tiefo adawromenti ye ye de yesene sa enti yesre se atiefo madawroma mu mabua ye nua ba me na ana ye bai na emu oya se bi yentimi ntena wo sa brante ati sei pa onanti sei da bi okay e bia na da chekura ba ye fa chen sei enti madawroma momu aye sa kwan so na ono so ni huntimi ntono medase nkwara nana mami tia de akwadura no enne mewrako abrante no we nipa boni ni de o kasa na eye wono a hwe eye wono a nana wo minni ho so me se ye wono a de ntia me se ye wono a ne se se otimi di accident no nkomo no e kire se eye wono a na na odi adanse no na de cross eye wono a e nipa boni sem na abrante na ye no ewo mu se abusuafo abefa no se metena se diade amadwene ye ne se abusuafo no nzo mu kama to mu tirim se police ne pewe ya che no de enti omde ni free ho ko osirem na no no de enti omde ne ko ebi o maka mo mate ase se police nyana obeche no enti ene odi fonje ebeche enti ene won na honom na police aba abeto no hospital wona ya beche no tie ne esirem de kwa wen menha ana mo omde ne koye enti sebi so de aka akra na bo aboa ana ni wura ni bere se wono be atwea enti nka se na be kwa akɔwie enu di na amadua bompa wiase no abranje eti o se si yi se omie na no kra modua na da bia wo ye ho a wa de ka ne bon no abrati a obenya nsunsuaso o pese o ko chane na kola na se wontimi sorry na wa wontimi no de ya okola mpo kasa eja abrati a se nei na abrante a o de ka ne bon no free so afa ne ho adia that thing bi no ne nkyirima so benya ho akatua ne nkyirima bi benya ho akatua eji ebesere tiefo ne ahwefo se abrante de abusuafo de na komfie nan ni still ne nan no ne ne kase mabu ontimi nante yebesere tiefo no mo ye bibiduro ewo kuro yi mu chamfo ba mo sa no omofo mo hunyim na abrante nan no yenhwe se de be ya obetimi anante 25 years de mami tia se ye jan sa so won kwa ewiase kra hwe nye ne de okwa kofa duro anom aku no ho
enti yenyina yebesre yetiefo se yemoa no na wontimi ne nan ntimi nkọ wontimi nante na onye na adwuma kakrakra na biom so miwram se de na difo ne mapol na eka no omu twi pragia no ma mitia se ufa bi na wa nka nje ne se na mpesa okona awurade nyakopon aka on feel enti san me hwe na umfi mi amesi meka esimi wa me mpesa okwa akukume omu twi ne basabasa ufa ha no de asha nti omu nyina no ye de be ya futu amom so omu hwe yie ebise kasa kese ntituru anwaka ni traders no eba omu mfo omu kra aso omu zunzunso omu ho ewo ekwan ya omu namu no enti ye de be ya futu amom so omu hwe se de omu sitwi omu pragia no omu moto no eye mamitia meda se papa ye na minua ba ko osi accident esia de be ma asem na woka oda wonya be ma asem na eka ya be ma na be ma ye nipa di odifo e de na ma wo ye be ma oh sa noa eno ane de me be ma o be ma ne de oh o timinka ayi police aba no di esimu sero na be ma wo be ma enti ya hwe ma abrantie onante sia sempo ne be ma in fact so de be jonso ne mukurampo na ne nan wontimi nya enan nyina so enante no onya na djuma ya wanya aba no kurampo amfa anya adjuma nya aba nko na de ye adjuma wadna no be fa bi ho na watimi de nsa ye bibi na batabusiafo ye mo no na ontimi nyina ne naso enipa hia mo enipa nuane nipa me hwe ma brantie no onkoka na no adura na se won free mu ansansa na ya betena na ya ka se abrantie na obae no wa free mu de ka obi akoma bia no enye hye so se ka wakoma bi no mo ho a ya no mo sa epepa ne so mo penkrofo e de aboa wo no ma me vida over UK or ya de power sa de no power wa se me ma ne kra pese o mko ya adoye nti pe bibi ba bi ma me na me ma wo monko ye hia mo se mba beboa na abrantie watimi agyan na so enkofo bi so na sorry for so mbeboa no 5000 e wo 10000 na wo hwehwe no nti enya 5000 e de ma na ye gide ye se betimi aboa na ma bibi akoye nti sarefo ma ye nya akwan ye mo mpa ye ntache nyakopon ye adoma ye sorry no bedi nko bekita asemum ne ye de akira hwe na ye ahweb de nyakopon be ye why ye da sepa nyankopon emfa wonko why ebusia ye kwa ye case number 2 ye nua baby aba betna se wa hasenum na asem ne minyanti mu nso no se de wopuku na afono na enhyada nya bokosa wa ba pa wo fefo ma bibia nto din wate na ti wani ma Kristo na Sompa Nkomo Awurade nam yeso eche wo momamnamna nyina masele ahye wo frumpo moment no wa srama me eba acha me mo akwaba bacho ye na eya no akasa kese de amame wapom ti sen bacho nyame adom oba no ani mu nyame fe boko de bacho boko boko pa on okwa asori anase okwa ayi ekremo ibi bacho me kwa asori yo mpacho gyetre kronkron na epeja kwosoro efama mesese na yenhwe nya amamre no me ajuoti wa amabadwumadi ensuei me shebo se yembeka nyina eye no kretrodo kontomponim ti Awurade boame court in court ajuoti wat na se ma me atwa adepa ede na ha wo se be ma kobi waya odai me pa chewo kobi ba ko na tie nyi sa nyi ono ade me pa chewo de bi ayo unso za blobe me pa chewo meti odwuma ma ho na mbe fiti plan no wo boshen ti na sister bi ma mi sam enti megia na plan me yibia ma no ti 2 weeks ne so na me ama giska no na me de ko ti me hwe ada me ko surprise ekwan memu no na me de amachire bla no store ho no adeko enti mama na niema ne saa afa de me ko fa samba ko no se sa adwoage dodo na meme bi enti me de niema ne ma no afa na me ho ntene me ti 2 weeks ni so ye no na me friend na me se ade achi a nipa no so wo giska no wasi yo afa de nipa na ba beje me de ekọ eno se na niema wo gi ye na me so me de maanye dodo na bla na ya me ma ne bi na je kese enti wo de ekọ me de beba afedie me friend me ho me ti o fasika yi mere me na me friend na o so de nya abotre na nipa ne ma me check enso check na bounce
Because me nti bi mpoda. Afedi ye gusua na me free supply by na me call ho. Ti me kwa ni tie mu asam a wo ka ne say. No mu obi sam ne bi. E na ase sam no ye ka. E na nipa ne frɛ ne bi sa ne say. Na enema no ye den na wunya bie. E no si sister bi wo ye fidie mu on ne kwaje a o ma me bie. E no si ne agibi ma me. Enti me niema na me de ma no no de ekotui ekoma nipa no. Ti 2 weeks ni so yes wo gisika no de bra me kotui aka na. Nipa ne ka kire nse enso sika bi. Enti wa fasika no. E de ate. Me twenu na sister ya o ma me niema nya sam ketewa. Me twenu ye ya sister no me pa bosia kotui bi. Me pa bosia kotui bi bla no nso kakra a ochi. Sika ni nyina esen. Sika no cheza acha asam no kura be 10 years ni. Ache and some crowd ache na be me give $100 na me de man no. It's some $100. Na $100 na me je man nti otua bi no e ka 8,000. Enti be 2 years ni na me ko force na no man mu 1,000. Abeto sa bring ma twe na. Enti wo hwe some bottle do say no de ehun sika ma wo. Me hunu ache ti ene ache de a wonim de a wo ba be no wa ha se no ma me. Sika na ka 7,000. Sikana ka 7,000 akodi wono agitum say 7,000 sikana kwa akodi ne hono ma twena 7,000 on fa mama esi amama adwuma no kwa magyaye fise menye sika bi amfa nya adwuma ne bio asem we say gi say ehia time ba meshane anonom bi de atoa so na time ba mesha wo say eboa ama odwumadi awudi enyina koye woni padua ni mu eso wonu mu ato so a ebetimi aboa wo ama watimi atibi adi bomodi ama won sanka time cheche ba mesha capsules no na baby ankoye wo baby abete wan e de ama 0244 417-669. Bishop 75 Enterprise. Oh, a good papa. Oh, what day? Oh, your engagement and answer what to bedding. Miss Claudia, will you be a William Piano? Miss Papa, Yanebo for Abbey's Plaza, plot number 17 or Ben Kumase at the share market was 0598 585219. 3P garlic, Piwak Natural Health Limited for and a day apa. Ubu Sansha Maya to see why I can see him. Stroke we are dear how a fence to one now when Namuna Yoti. Wafuna Yokutu, Nina Ebwao, to Saha Nina say at the amount. If it's a vitamins, I would on minerals, no was summa dear goom. Master Konaka Barney Chris K, when Sabeka for Diakra. And I am Patama who going now so no Ubenya be 0248-928-824. Prophetess Nyameche Nyamedia Kwade ye Juma we yemre yimo. Bomode ama won sankana wo nyuma nyina da wonye emfa ma na bofo de setie nie. Meso akwanche na ye Juma 0535 897699 Edusa Heba Mesha and Capsules. Kokoji wa dance ye e wa bla wo je Edusendo ibi. Wasi koko ne ha wo sisi ya wo ya. Be ma na boa wa mo gina wo na supreme. Atwa te se no so be bona to atwe baby. Ama wo se bo no so atimi akoye. Edusa natural spice drink. Ye preke say ya kakedro, ye hwentia, ye pepper, ene ye garlic ya ye de wogumu. E na chese ye de ma one bo ma Pedriano, Edge the amount na Edusa Malahebon so I made dear draw. Edusa about ointment, ya winano ejane, with it to China to say in a Swami Mazi Macro, Goy filling station inside the wa. And or what the crabbaton and dorsal in rest what pete our baby at no 0500 110-115. Lawson Beverages Company Limited. Oh, Abwama Bemejna Soche. What brought you money more piaful? Why yet you want to watch? Intimate Soko Pebi. Na Enema so enquire fama. Lawson Lema better seno. Mr. Coco said to us here. Emma Etunia Menina say. Everyone here muhono. Emma Niaman so etimi ekoye. Ebusia Bomodiama won San Kebi. Wabradu and nature baby eto no 0242-133-577. Spanish
jingle capsules. Me pacho anti-ages. Ope se unyini so ye hu sa wo ya baba wa brantia. Na che se watimi agibi. Wo ba adwene be ye adwuma 10. Ama watimi ada na so. Spanish garlic mission capsules no so no. Ye nim de garlic timi ye e woni padua ni mo. Nya bi wonum carbon ni nyina beto afiri wo. Etu cholesterol se na blood pressure no so ada ba bia wo said pharmacy shop bia won sabeka bi. What the anisa wo frɛ eye bay na ba bia ben won ya 0266 114111. Power Specialist Herbal Hospital. Mame akosha duro ya. Adua ya papa bi. Wase duro bonwa ana duro hodo mo bi. Na wotu kompona se bia ma. Fibroid be dwane so abra wonyo surgery. Me so de ha wo bia no. Onka se mu na ebuo. Ana se bia wo kidney no how abem. Otu ni nyina se e de ama fe ya Select Road. One Charles Buffalo Station edition ni mo. Mama Diana friend 0200 383831. Liberty Conference June edition. Ebaso 29 Mama Esther Eba de Pesameba and a minister Kwame Jedu. One Eba the Ponyom. Na omayi ya edubu achewe ye benyakopo abasana sole wode so. Emwa ye duo ya wonwatuma. Nyame nam ne so chine mafri ponchiremu. Enu ti wa wo wade ye. Wa wade so wa wade eseye. Wa wo de na fe na wo ba be wremu. Bomode ne bra wo ye wasi Jubilee Park ma say wo ba no ba be ye enhira enti bra na won so be wale nyakopon hya wade Genesis 2:24 ho and I wo ye asempo no free. Come and be blessed. Oh glory. Hallelujah. Niema ebeko ye diamount. Na ye wi a mesro ni akopa aduane padi e wa bra BBC efi akokọ papa. Ye de ye diane me so wo ya your fraud me de bia no ya no wanya bi net tim ya boa oku trading SG more shop body junction and ya hodo no won sabe can be 0544444453 wo penchance aboa so da so adwuko so anase wo fie ya no akodi joy camera free company for JDB self love MSL IoT standard sheet no erotas nyina ho accessories no ebuso ebobo we estimate ma free of charge mama dia wato ne nkrabata na shita 0551009000 na one no metimi aboa mama ese abrantia no wa hen oye adwuma sese ogusu ye adwuma no enti wa asam apese ye de boa nyina ne sen me pa cho ne me pesa mo boa me ne se mo me no on fa me sika ma me 7,000 me pa cho 70 million me pa cho 10 years nie esi hu nka hu me pa cho de why ade emusua minister ABJ boa ye sese na yenkodi nkomo mra sese a why okay fire to me this year mami tia ye frɛ papa no okay ansa na mami kura ba bedu ama wo je pene se one ye be kasa me hu na me minister won komo we akire ho eno ho nkomo minister ho yo minister family to ansa na mesa brampa mremu sese a why se bibia ye ready am nkomo no so hu hia na me ni wie why yedi wie ya na chese watimi yemfa da merade na we na adoye ohoda amen ene matena si edusa no ho asem na no ba beka edusa no papa edusa madansi nie ye kasa edusa heba na oje so madansi nie enu anyankopon ehira so ebrem bi se kokro ade a aba be fi wawra ya etete wana ene ye meka cho se ma edusa meho sanse sisi yade ne kokro aduru ene amansan age atum sisi yade ne kokro aduru ene ye so no suru odwaso eye edusa heba mixture ya wo hwe o television so senete be dem friend si opoti say bam eso kama and say me say me onum a we say onum e kura no wa me eye kama edusa heba mixture ne capsules so enu an the screen so we say ne so te edusa heba mixture ne edusa heba capsules ye de nsuo no ka capsule no ho na enum o be say ye adwuma ntenten ma wo de fa ne nsuo no ka capsule no ho na enum na wonum a ba hu say ma me edusa betra se na me ne wo kasa anya se ye ka di agro ya asema ye kana no kura pa wo bi na ye kasa wo yi ne super se ato wo yi o wani so yo one time wani so yo wisi
ade ba wo hu ni ye ade ba hu na chichichi na posa woni na wo kwa wo minimu na wo kwa wo minimu na wo kwa wo minimu this koko ma kwa ma wonti menkenka Bible koko ma kwa ma wonti menkenka Quran koko ma kwa wonti menkenka graphic woni so nyina fenfem wa mesro aduo ne ye adusa heba mixture ne adusa heba capsules ene de by the grace of God nyame adon ne humobro nti wo memu heba shop drugstore license chemical shop bia ye to adu mu no wo de obo room na say me pe ma me adusa ne papa adusa adu ye fe na adusa heba wo ka adusa pharmacist no so ba jo say madanse ni say aduo no ho danse eye pi adusa heba mixture ne adusa heba capsules ye koko ni sisi yade aduro kese pa enti me pe wo bia ebre mu koko etete no ye ka sisi yade an kofa bai kese pa ye koko sisi yade kofa bai kese pa ye koko enti me pe wo bia koko etete no ama wo benya chronic waist pain ya wo gine wa wonye ma edusa heba mesha eni edusa heba capsules emewo na dodo no ani gie edusa ho sanse eno nko ani koko ni sisi yade aduro wo dwa so ye fe na adwumanfo adamfo sanse wo banum akọ adwuma enya afi na wakọnum no wo kwa akọjai na wo akọdi unsunu mu na ene de ade wan kọ adwuma ne fa koko aduro bi o enti wo se metena fie koko aduro mi yi wadi wadwuma mu koko aduro bi yi wadi wadwuma mesro no madu san wo no ma enka wo ma nkọja na debidebide eda bọkọ nso wo akọ adwuma akọye wadwuma enka wo ne ade nanso it works eye adwuma papa obu wo se mintum ya me ya metu wo se ntitwetweme me na kokko ntitwetweme me na nesifo ya me ya me ko hospital doctor se siatika obu wo no se me wo se kuro na ne sa wo do se minya wo na atom wo ko pe du sa heba mixture ene du sa heba capsules case no die asempetia go wura heba shop drugstore license chemical shop BM wo de awose me pe sa heba mixture ene du sa heba capsules obeje biato wo yi capsule no tu a mixture no cap kata so obo wa akora ba pharmacy wo no mo yi cap no da say wo de wo nya atene de no kokoro twa 6 wo yi capsule no tu na de aka ho enu ano no kumase ya ye wo wo Freddy Mens Missy Heba Colinac Osons Chemist Deni Heba Costa Pharmacy BFA Pharmacy baby Epidank baby ye to do Freddy Mens no wo kon kran Hello Seba Didi Heba Tinated Heba na nabo acha ansan kobedia baby ye to do bia wo takwa o wa so obi o takwa de mensa o munyina wo obi chese wo ko ahyama ya ekusi bi wo ho wo bakuma se say Heba center wo yen clinic ya ye screening hweni paduanum yade ahodo ha wo na Ewurade nam yadoni mobro ho so ni bia wa bi ni pania me hu se tumi wa habemu tumi wa habemu ni tumi ya wa habanu mu nso ni bia kan na Ewurade afo yeso ya yaresa abro kuma se edu say Heba center clinic ye wo so me magazine macro go filling station e wo macro no emu an ye wo di wura go ho no wura ho ti se de wo kwakobu fu no be no na ye bi ye ho no tafa wura mu a kan wasem ne Ewurade fire so fire resa emre wo se gonorrhea ha wache syphilis ha wache yade bia ha wache na ojo ho anya wo de ane se wo ba yen clinic wo be kan wasem a cheye ne afa so na ya ma wonu wo ko nkran ya ye wo La Paz udu Las Palmas ya wona chi Tigo office to Las Palmas so ya wona chi ho be hu ko sunwane a ya do sa Heba ye osunwane New Town eni susu gold de no hwe wo be hu ye e wo ho oba be no be ma be no gese de wo ma akoda no fo de wa fa afuro ana se obi a wonya mfie duminu bia be no we ye do sa malaria chiwa no wanom bi ene we do sa natural spice drink we e ya nom ne Debi ame come se carbonated ones in festival kakra sansa wanye ne sa dachi bia no wese akwakofa diabetes diabro sansa woody sugar no na rise na afi glucose level na e kosoro na e how wono no do san no e bia wo ato oye free wono bia eni wo ha bia obi se ma edusa mejo so mbe o me ya emu hyehye me emu keka me emu twetwe me wo de ma edusa Heba mixture eni ne capsules cambo so na enom wo bi de agent obi wo ho wo du ni mpanyi mfie so wadu munopoza ye de semters yi wadi de bia na twetwe no wodi me se wo ma me bi mpanyi ni mfie akwanimu o papa bi mfie akwanimu a mane fedu sanye na aduru wono no ne saa on kan hye wo sebo sumi bia to no bre no ne wodin de adu say very good ya trust na ye kan ye nim de adu ntim ye nti wona wono no
atuni madansie nie entu wi adusa no mo se madansie no egugu ho sara mesro ma adusa heba mesha ne capsules enye wadru me se heba shop license can be cash shop drugstore bia ewo on my Ghana we no wuram na wo se me adusa heba mesha me adusa heba capsules ye be yi bi edi amount na wanka sa wonom a wo se aduro na wanom na eyon wadwuma by the grace of God ebia na with your radio na pay telephone number mama television there your numbers in the screen anymore na bia na would say you already unti wo pay your telephone number na wa friend ma me sa and na for pay sa na wa je no ni nchiremu ma mo drink ne na ye immune system booster e to pain mama ye de no pa bia fa edwumadi a ye de hu a your telephone numbers ni wo betimi afra ye na wa je nchiremu ne nyamre ne no wakasa ne a cheche o sade edwumadi a ye de tie ba bia to dro bia no wo benya bi na wato e ya na ye mbom kukuru me number ne betu na fa pen ewu obu ha na yembom kukuru san eyekoko de nti abatwentwa numbers no so obu ho afi na kofa ne pen enti me committee ba ko ntem na no afa awie ma kan ho asema kyerem obu ha na yemu bom kukuru eyekoko obu ha wo gye na ne mogya wom eyekoko se wo gye wona na se mogya wom a medofo eti se akokọ a wo ye bede akokọ bedi akokọ tunkosu asam na making won se wokunu a na ne nkosura bank nkete egu ne yam sa se kokọ oyemu a sa na tie etim bank nkete na by the grace of God erade ama yehu tumi eno ne edu sa e ba me so ne capsules ebe yina fi won na yeyem won e ehye enti se wonu maduro one modro and watch me the nepepai and the nepepai any baby I have adia bia ye physics ye woni padua wo ye bia no baby betimi afire sabi oto enu nti na wo je ona na moja na eba na yem hyehye enya hye emoja no excess blood ne wo yem no yiti na pai no no enna just enam oto a eba no ebi wo so wonu maduro no a aduro na wo de timi kaka na pa ne pa bo so moja yunu esire ko bia wa ye free and the same kuro na dwono da wo sisimu anasa da wo yem ni nyina edu some mission the capsules echo me so your telephone number ni 0500 110 115 0500 110 115 and no your Vodafone 0500 110 115 and MTN 055 700 98 24 055 700 98 24 and a 25 ba ko no in 25 abeko yade ba ko aka kamisi ba ko me ntete yade ba ko aka me ka ho asem yade friend halitosis obi a sebe enka wo nanum dodo no ye koko wo wutim ti wo hum ya na enka ne di eche ebebo amedema no si do de yare saba ne yerade wo fa wo gidie ene aduru abeno so de yare saba ebiri ma wetie mi gidi koto ne nom na yare sama wachina wo hia ma mie de sana papa de sana na wo ka se de sa heba na je so se ma dance nie no wa mle aduru ni bi ene so we na betimi anom ana na sa drink mi de ma anom I miss no. The dress was now I'm ready. Oh, mama, I'm in fast. I'm a met your wine. And we are making this say, I'm going to go here. Nana Mesa, a brampa or tafrija. And when I say me what dear saying, and a bear man, no friend, or their money, and also a chibomo. Yo mama tia abra ye frɛ papa ma me dia sembe da ye frɛ papa no e ma wo je pene se oni e be kasa okay na mami be rest studio ye se ye frɛ nanka wa ye ready atwen ye frɛ na wadum ne phone no adai phone na dum oje tu mo se onko ni e be kasa an sika de waje atu mi se no ne mami ye adwuma nti sika bi be di ni ho sa akwa no so okay until 7,000 waje atu I won ho oh okay na se be yanko no abi na no ma atiefo ne ahwefo nyina atie bi no wakanda poti o de be ba na se phone na dum eno de anya nkomo no wo hunti dru de den wo say de to a ono ankasa ne voice ne be kasa de ama no nti don't worry medifo simane enko this time the omo ye sam no bebre sesa mo kra pa no ye wadwuma na pa no ade waja ato ana mabrotia na na so obren bia che nyambotre ose na se afene nyame ya adomu a ebe se e company mi biem yenko nti enche kra yiri so 2 month pepepe ene ewu nua na ne ho achi no ye sam se na me ka se esam no ye fa mmobosia okay esam die wo ye skani kra na de esam mmobosia abe yo so ka wo de chani afa che no ye fa free ye fa free okay esam se wo kotobi se makotobi
na obi aba say ebiam de minua ba Paul na ye example say waba ba come na party mama say the wadi atum say unua ba no oh say we koso na unua ba Paul na aba say bra ko na mamba akọ me dofo by Paul nkazata koso 7 years ablon pe wutinti o de koso utime nyimba wo fie nyina wo me catch wo beto livo eti eya manfro no nkasa difo hwe on na mensem ya no eti mabro atia matia wasem nim die isem die wo di bobu sia woni be guase okay because o mom die samba no o mo hwe obi e wo ye serious no ya mani bi eti se o mo hwe badwuma me ye me de o se egui ana matima pagya mo se metimi ye back stray okay eti mitumi ye no omo de letter abrem say Nyankopɔ ye adomo a mewie de me ye na omeblam bia be 10-20 eko okay ene ne gu ho na wo ye ne kakrakra okay eti ekoda ni mu a na omabro bia 50 100 na odi esam kobo pa aba ne nyina mu no wagye atom dia abrantie twetwe kakrakra efa mani hunu e friend ko bi o ye oton pa no so full ai ye be ko me say wo so na da bia menam okay eti omomodin say wo de ye nua ba no esika ebema na asudwaba wagya tu nkwada mabrowa ese otuaka no enkwara abrotia meda se we dey futu sem kakra bi na de be mama bi no titru to da ye mu a ebi dwa no emema bebre sisi yen sebe mpredu ase bu ye kwase a wo fa ba bi ye wo ebi no mo ho no mo a oba be bata ho se de oni u be di dwa no ba na obe hye usika okay mami metin akasa fa ba bi wa manani ana ho benya abra ni mu gidie enka ho pori kenya ne bone so ana so hwe kwan a wode wa fa so na emom ne me sere ma mo wodwom a mo ton ne ma ne se sebe ya mo mamoni na ho e kwan bi so na memra mi nua be ma kobi se so oto pan no ene so oton so for lie abrotia ye nua e ma me di asem ya ba once ama papa ne ya adwuma nko ade mfie du ese sama ode ne 70 million wa genso aton awie nti wo fa na ade ma no na etuo nkotwene de etwene wadawo ma de manu asi medase nana mami tia ade ba ko a mansu ya me se se unsuro biabo unsuro prosi unsuro si ye kan wani mu a obetima ye sesi e obetima ye sesi e okay yana so unsuro biabo ani police a obe ye sesi e mfa bonga anya so an dabi wani mo odwe ebia ye bo a wo akwadane obe nye sika sesi e ye woni pa bebre o no mu a mami tia se do mudi nifa fa kwambone so no se abrochire sem ne sa ne ma we no obagi sika na disesi a wo frɛ na wo mfa udi agroko be ka che se bia pa bia afako wa hunu se ye disikasem kokko so a 10 years na dada on ye nkanwie edi wa obegi akire die edi se wunsuro duabo na se wunsuro se ye be ka woni na police be chewa ube ye sesi ei edi ma mi won kana komanto ne yam okra de nyame adom ba bia owo no se ye kwa ye be kwa akoto ni se ne de beboa ye pa na ye timi akono ho akoka che nze papa sika na age emfie duni maame ne so ohia se obesi ho ba 17 ne obetua ansa na ye free ho na maame anya bia kotua ne kana ode no medase abrantie no for ye friend sen na mensa me money dua wa maame money dua wate sika na obetua why Nyakopon ya adoma next week ekono obetua sika no wate ye de nkan ya asem den da bia ye bi wa ha se no monti we say sika de minister bra me say da bia ye bi wa ha se no we say banchi case me nim say kra nkama momo enkame ma wo mu kan we kire okra nanka ye koje ma ho ti mo ma minister ntena se ma me na brand ye we say obi atakoko minister akwaba ya de na wusi ma apom to say oho ayefe and e boja ye kasa last week no ye di dwuma bi last week soja yeah ke de ni picture le to se flash ye na sa opening kase na am say abrantie na obae ha no na adwuma no ye nhwehwemu no na opening na ye adwuma na duru baabi yeah e wasen ko nya abotre e wasen ka abrantie ni nya abotre na ye di nkomo no an course bia me nya na mu say opening no say me angasa kura me wo fa prekope nya sam kotwa ai
Me ankasa mi koto dem. Ah, chese me ankasa mi nua Brampan. Na Brampan so yanko bramo no. Na ade ne nya de se opani pese. Odane abrante ne nkwanta. Okay. Enti awia no a na opani na mame tu nipa call ne office. Ma ye kwaji sika no. Okay. Ade buy. Okay. Enti eno so eno no. Soja. Baby a obi a yedase wate. Erade nhira wo pa na yen kan kire yenuanom a mo pe adwuma mu kwan protocol no. Se nipa no ebia na ni da kwan se 3 months time won sabeka. But enye ono na ebia obema go ahead e wo soro ha ma na benti no se wo kwa akwaye a na no so mo hye no so de amaye nti soja yedase nyame hya we watwa ne ti awade ama odifo wa asem bi kana. Mami ka bi nkire mi papa soja. On say asemba ye no. Yes, start say ye ma me kwan ya me wura ma na chief producer tia me na so. I say papa ni mood ye ni mo no. Because you need na ye beda na se. Okay. Say wo de kwan pa. Ene e die e de ma ye na ska no. Why are ye boda baso. Papa yakopon shira papa. Nana. Mami tia. Say wow yanko. Me hu dwiri me. Eye me ye se ekodru sa. And dey be ye oya. Koto de ne bo. Koto de onko ne nya che de ne bo Difo. Oh, ba say the mine city and Difo eye wo. Difo ana na umbe so be chemase. O medi mo ya say. 04519 me pa cho da in court. May you be a film 045193191 04551931931 0548931931. Hello, Medofo. Me mame, hungry papa yay. Asunje kanu abeja voze bebra. Enka usunsum origin Nigeria. Contractor papa. But you now so say no wabon. Yankwa yanim. Doctor Mensa the doctor. Now I want me no question say we are together friends. Because I want to be taboo be and then woman only the crown and send you work for the bonus and can friend also. So and I can't wait a minute. I mean I bet my new baby or bread. Send your cheap piano. Oh, I'm moving question and cut the exam because you know more then what you cover. That's it. Yes, so yeah, that's say hello, good afternoon. Hello. Kafra. Pacho, good afternoon. 045193191 0451931 0548931931 Made of Pacho hi. Hello. Yeah, good afternoon. Good afternoon. Pacho, di baby akasa free. Me ka be fantastic, me tambo. Okay, I'm quite bra. Okay. Hello. Yeah, it's your man TV no. Yakasa for phone. The channel say. First case am kai no. Na ni je wopa na the channel say mo pala bi na anka say ye. Abansa Abrampa because the nipa ni obi anka onya dey. Anka onfa. Where there was a normal so if we say no more parents be question. If you can police for no more a crowd on let's follow. It in your branch and photo. Even though proud parent you be there. It's the one na pana so many time e Trump you so am can say. Yeah, see. Yeah, that's it. Hello, good afternoon. Oh, Kafra 0551931931 and 70 me no and I can was a 25-year-old young man and 9 untimi and nante ne sira wono e kwa baby an ntoshe no epim na no ebuse jane be 4 years ni 2 years no osole ya otimi tutu tata ontimi ntine ne mu ne nan na kwa ne nsese ne kotodwemi no ansa na watimi asori ebusia yenhwe na yemwa no sebe ya ono so betimi aye asori de agina ne na so na ne manyina nso etimi akoye yehwe lines no titito munti yefa happy birthday and confirma yera John the Graft owusu Yera John the Graft also. One no entity bracket cemetery chief executive officer CEO Edema Otuasekan Rural Bank PLC. Sene wa woda penny kese
Erade enkoswa enshonye wadom so oma woni wonfie emmen na oma wasefo nyina so enye nhira Erade ma wapomoden na oma nkwatenten enso emfama yen we efre minister IBJ o former staff ena afei nana ya aboama Libya Boga ena yan kasa ye prem Omahine yaw Edubuache the man himself omunyina na aka abomu ayenso ye techre se Erade enya wo kese kosi se obeye kese pa Erade ma adom so no enso enkan happy birthday to you Yera Yedopi ohini ni amesa adazo papa bi of mami premani happy belated birthday to you baya we say ne too sa picture we ni kunu na de bayo Koye photo shoot no de buy and pictures no de ba no and Mr. Brefa say amajiwe me choice ni always dey to na sia po abane anantuo no lady ni enyo no pacho no enkasasa esa America for me oyini ni adazo Erade nkoso ensure me dofo ye do papa ye appreciate you onyuma pa ya wo ye no Erade ema ensure no emuso emfama no fomfra dum nko adum Erade ma oni mfie emme oma kwatenti ahoden ni apomden so ewo mo happy birthday to you lady Adazoa happy birthday to you na adayi ye mutuo ne rere nkwan ne akokọ bia Pacho ya na tofo say o mi se eto de wo bieye eto ne de kire man papa bi na wonsa na o ye ne say o da me chese nyankopɔ adawroma eto de wo bieye eye ko efo ni masai ya sa eto ne say ya wa ya be ko fie o e ba mi ni hobi o amesa ya chia koko abrika jando àwọn fedua evergreen mama wo newsroom morning show Sompa morning show so ono producer papa we say on fa ne dwumadie eni agora no pa na osi hanwumre ansana no so abansa no akofie na your birthday na no juada no na say ebenada no so di ni birthday happy belated birthday me do for Erade nkoso anya wadom so ofan free enkwa tentiem enkwa tenten a emu edomo Erade ema nepa ewo abrabom no ma niema efenso emu nkanfa so ema ewo abrabom happy belated birthday to you Erade nya okese emsia ye de si asenom na ebudia be eba betina se should have sports no what they ba beto azofo ye ko 3 seconds ochi ahwan ye na abrochefo nyina ase omuso nti titiru ana ye wo ho ana ganafo ana Facebook fo nyina se no mase na Mike Antibaki Ewrama Bruni lawyer Amponsa na ne yire perpetua ana Mrs Edutwa ana me black kwaku oronso micha ana Mr Joseph Chumbelema oda na yire yakwama madawroma ye chemu nyina Antidoris mu nyina nyagopon enkwara abratia sorry nkonwa so yi de GT Bank so am branch say o mo fa ye dwumadie yi ni agro oh wow Erade nshira wo mo yes sorry nkonwa ya da wo mase na sister ba ko nso o Matia Junction ono so say o TV kese e bo sister mother ono so enkofo sister mother okay o san de mother okay Nana dia ochi ahwan me chia me mame okay anti ageya wo chechire okay ofenso chechire asama na ma chia me so for mame oni ne kunu prophetess Elizabeth Dankwa eni aso ma nyina na ma chia Lamina so okay Lamina tia na me chia no ma chia IBG na ma sa chia Antipolina Reverend Franco said Victory Charismatic Chapel International wo na we senior pastor wo kofari by Esad Masafo na Erade nkoso nhira na onye wadom emro so Erade mo wakoma so ade nyina so emremu udi birthday ncheye Erade mo nkwa ya chese abotire wo mu no ebeye fruitful ede ama wo ne wonchirima I love you so much sanso na ode hye ba bema apia kubi jase hine ya wo anwan kwanta medofo I love you so much Erade nkoso anya wo kese na oma wo adom emuso emfa emma ye yakopon ya adom a ye be hia bre ya esemo ebusia ye de nyina esia medin de ohene yire mame ekua ye boa esia mame na abadwafo ase minister IB Jenso madana senyame ya adom adanse ne sofo ma program ne so wa famo me wa bla me sorry ye yakra mu nyina mabna one Samuel Boati mu nyina ye dom nyina Facebook fo ne nyina nyame enham sofo